papa, sa gen la men. Yo, sa gen la men. Ah men. Yo men, sa gen la papa. Papa nou men, papa nou men. Mwen pose la papa. Ou fwe men. Ki bon sa nan ma om ye men, nan ma om ye men. Kame fè? Kame fè nan ma ou? Yo, yeswa men, non rev ma fè men, kote mwen ma pouman ban neg men. Franchement matin mwen reve neg, mwen de polis fwape bon kay mwen. Mwen de polis, mwen tou kouye. Apre sa la, moun yo lem retourne la kay, lankon moun yo di, polis yo di mtue 20 moun nan dormi la men. Mwen yay nan ma om ye la. Kaya, ou tou kouja? Mwen rev, mwen gouman fèk an bon neg. Konya, ou tue 20 moun, konya polis nan moun do. Mwen chè kapap, pam nan pi, mwen chè sa mpaj di la tonen boule, pam nan pi resan, pi an fon bay. Ki so konen? Dim nan Mwen chè, yeswa mwen reve mbay 20 fam gos. Gwen mbay 20 fam nan gos, konya la ki so konen? Mwen dik sot relem konya la yi bezon nan relem. Konya ekot mwen di mbra li la tep, kem telman kontan, konya mbay wè mwen di an fas, se sa fò wè kem kontan la men. Koto jina manti, de manti sa vin bay neg la men. Comment menti moi là, comme si c'est seulement menti pour qui. Kwa son bay se yo ap ti, mwen ou i fe la ban ki a kontan men. Pas où celle qui compte menti.